one GTG USA. Ibutite weni yimeba. Keep you one GTG USA. Ibutite weni yimeba. Urize wiganye n'umwana w'umutama ngaho twubaha. Son Excellence President Kagame. Brother, ari ngeso n'abahungu bafise. Iyo bagiye gutemberera umudanda baricara mu makusi batazi nibeye kandi bagatambikiza. Hariya rero ibibazo bakubaza atazi. Kuko ujya mutama ari presenteje. Buri kimwe cyose apana kujaniranya acatse. Agusanze wararamye hajya. Uricaye mu madiva nzibeye. Nzi n'ahariho. Wapfuye kuza araza. Uraho neza. Makuru yawe. Ni meza. Waje hano kwenda iki? Ntasubira kumva ko kago. Abantu badandaza bigira ibihanganye ngo bafise amahera menshi. Ndabwije ukuri igihugu kidahana haba kajagari. Nico gituma mu rumonge bafise ibibazo. Kubera ntimuhana. Gushika mu mutima. Ugiye mugisakara bana wanje. Mwana wanje. None ubonye kuti ubonye kundomezi hango ubonye kuti mwana wanje akisakara urakibona neza lakini mwana wanje. Isakara nakibona neza vyi. Urakibona neza. Jewe nzo bandi. Urambena mwana wanje. Uragiye mugisakara ubu. Vyi. None ndona kisakara kimeze nabi lakini. Oya kimeze neza mutana we. Mwana wanje uzonyibuka. Umviriza wana mubwiye na mail anzo kubita etage ya twa bana ya brake urushaka kujyana ibujumbura nje kubima yibobo ibujumbura ngenda ntanazi yo shikira urafise nyoko wa ibujumbura wewe ubunyene kwera ujya mukobwa yaguhevye waremeye yuko agenda agusovye mu mutwe kuburyo yaho wikuramwo ibintu we wahora uko ivy'Imana bijya barambirije barambiwe batashe kajya gakobwa kaguhevye nakadaimoni kabi zide gatushira ko ngaha ntiyo gutabu oya kandi kubera ya maraso ya yantuzenya bica bivangana ntibigifise ubukari rero gacusiga kuri yabuguma aho umugore akubonye ariruka akavuga ati shwima isagi yisugi n'umubu wisugi no bimenya go ibyo rero abica bisabwa kunyongera ibindi bihumbi 10 kugira navyo ndabigusobanurira akayufise naho kwa heri my friend none se before na after bitandukanira before na after before ni ifunguro rya nimugoroba hanyuma after ni ifunguro rya saa muna nago rya mu gitondo John haguruka wanyu oya ubundi rero kwitangira ndicara ndazamuka nako ngomba gucikiriza indirimbo yanjye turashize none nari nicaye mu bwigunge umukunzi wanjye araza arambwira ndagukunda bamubwigunge nanjye ndamusubiza ni wowe nahisemo ama inkaruza ndekwe turashize waririmbye nakumvise icyambere injyana yawe nta njyana ifite urimo uraririmba nk'umuntu uririmbira ahantu banitse amamesa rwose umbabare ndaguha umutuku nazo dore muri bijyana byabishishwa kubinkiraho se nge wishyura ubijyana ariko n'uwo wapakiye mu mufuka mba nabyibwiye se wapi data mwumve bose wanjye uzi ko yarimo arampakiza aba ari kumbwira n'umujinya mwinshi ngo pakira vuba munyihanganire gato hano wajya kugurura abantu badasiramuye ko bajya kugurura intutwa nitegereje sanga uriya mwana wacu asa n'aba mugabo mfite imodoka twajyaga kuburara nkamuha umupuri tukarya yewe uko nitwa mwitwa bande
nitwa Sipiranse ya Nyirangondo. Abana bakiri bato b'abakobwa baterwa inda bakiri batoya batarageza ku myaka 18. Iki kibazo cyo ukibona ute giterwa n'iki? Ntibakora ibyabo, hari uwo ntunze se. Hari uwo ntunze. Igihe bafite ubushyuhe se wababwira ngo nibagumaho bakakwemerera. Bari abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Uranseka iki mwana wa Kasiyana? Yinseka ejo bundi nzabona nawe utwite. Have Nosia. Nabona niyambariye gutya mu kanya nkarekura agafoto musweranye nahita avuga ati ngo Jeswe izo wa mipango bamaze kumugira diregiteri w'ikigo gaswerenye. Nyina w'umwana ni wamenya se w'umwana ujya ngo uzoba umuhevye ntuzoza uramubwira buke buke byo hujya ntituzohura tuzoheza tumwakira kuze. Nta kundi je mbona umengo twokora uko nimba uvyemeye tukaba tubigiye inama tubikora uko umugani wawe nyene abaramuturerera. Umuhungu w'igikono narababwiye ngo jewe ikintu ndimo ndikorera ni twitozo twanjye twa apa na pare. Iyo nihagarariye ubundi gutya gake bro mashwari ndayijana ukisubutu na kupika kitu kadogo ukiangalia kidogo na kuzunguka na kupa kitu tena narudia kwenye kamai hapo mnaipata. Ayembwira abakoboyi ndababwira n'abahungu b'igikondo burya iyo tunahagaze duhagarara turi muri kamai dushobora guhagarara tumudotera story gake nge mpagaze gutya. Mbizi neza ko hashobora guturuka duyi ku ruhande cyangwa se he na he mitanzamuka direct vuba nikubita rimwe ni kapa mitangubita ikintu gikaza cyane. Muzacunge neza iyo mpagaze sinjye mpagara gutya nyine nk'umurezi oya nshyiramo akantu gatuma ngoma muri position ka dance unaipata yo. Abasore b'iki gihe umuntu asigahagarara agahagarara ameze nk'umurezi akanashyiraho akaboko ngo nyine ushobora kutwerereza ubutumwa bwawe kuri nomero urimo urareba kuri screen ya indimi zo hanze ukuntu zigenda zifata. Mbere na mbere Imana yabanje kurema amazi tuzakaraba amazi yaremye isi itarabaho. Yabanje irema isi. Uyakwivuguruza vuga ikintu Imana yabanje irema isi. Isi ni wo isi se ni iki? Isi ni isi nyine duhagazeho. Isi ni umuntu gatsindwa n'Imana. Isi ni wowe. Ego wasiwe. Inga ndababwira ikintu jewe mukazobona ndagize mariage muzo mumenye neza ko ngiye kubima bimano mu gitondo saa sita no mwijo kubera nico kintu cyonyine kiba kidutwaye. Keep it 1 GTG USA, imutitewe niyimena.